Sibonge uNkulunkulu manqele lophindze wasinikeza lethuba lokube besinahlangana sitova umlayeto loqhamuka kuye umlayeto wokugcina eminyakeni. Amen. Haleluya. uNkulunkulu lwethembekile kube nansi sisasusa umnyaka. Siyawuphetha umnyaka bazalwane solo ubunye nansi ngoba yena wethembekile. So ngaba-ke umuntu ngamunye ngamunye uthi nawukihlola wena uphetha lo mnyaka nje uNkulunkulu uyathokoza yini ngawe. Amen. Nangabe uNkulunkulu akathokozi ngawe lokuthi phela usaphila sokusolo kusenethemba ngawe uthi utawushintsha. Amen. Haleluya. Siyangena-ke emnyakeni omusha abantu baba netifiso letinsha empilo yabo ukuthi Nkosi angifuna ngingena emnyakeni omusha ngifane impilo yami ishintshe kwenteke nangu nanangu nanangu nanangu. Amen. Haleluya. Siyabonga nje bazalwane ukuthi kuze kufike lesikhathi lesi solo uNkulunkulu asife. Amen. Nalapho phela umnyaka-ke bazalwane sibamba ukuthi sibe nekukhathateka nje ebuholini. Angisho njalo siyesikhathateka ukuthi Nkosi angabe nakusuka umnyaka ngoba wena ubenathi sine sente kahle ngaphambi kwakho uthini ngaleti mvula esitele na. Amen. Ngo-2024 bazalwane uNkulunkulu waba netembula kithi. Amen. Watembula wasipha ivesi lebelikathi likhuluma ngemfula iKishoni. Umfula lomncane lobathi isiBhayibheli wawethelelekile. Amen. Kanti lo mfula wetheleleke nje baningi lokanjani lotabakhuphula. Sisike bazalwane asibonge uNkulunkulu ukuthi noma lo mfula iKishoni yabakhuphula nabanengi kodwa ibandla lakaZombothe awuzange kube khona lokhuphulekako. Amen. Nabanye bazalwane baba nokuphathuka kulo mveli lo athi Jesu mina ngimveli lo ngiyosibili athi mina nini ngemagatsha. Amen. Lo mveli wefosi lebapostoli bazalwane utinde kuphi? Utinde eDavidton. Haleluya. La lo mveli utinde khona bathi baphathuka labanye nabo lo mveli sibesasala kulesiku lesitinde eDavidton besitinde eBonamou. Amen. Haleluya. Imanje talo mveli tubi kisebonamou lapha khona sisuka khona thine bapostoli. Amen. Bathi nasebakhaza lisekele lapha eDuncan lebesinayo eDavidton uthi lesihlahla akuzange nje ukuthi bafuna umuntu ofuna ukudweba kodwa asigwebele kwaba malengwele ukuthi akube nale logo le yalesihlahla. Amen. Lesihlahla lesinale lokuyiround le lokuthi one body. Amen. Umkhimba munye sonke sine bapostoli. Haleluya. Haleluya. Basi mabekisana namalokuthi lokho nimseke welilanga uthi bapostoli bonke abaphakaze laba khona uNkulunkulu abakhanyisele. Wasibona imithelo bebazalwane lethu si phela thina sinemagatsha nje asenejani asithele imithelo. Haleluya. Ngoba awusimqoka abazalwane ube nje ngimshumayela umfundiso welili kodwa imithelo ibe nokuthi njani ingekho.
Na umntwana uNkulunkulu kuzothi uthembisele bazalwa ukudlele Johana. Amen. Na umntwana base besabe lokucela kubuka. Amen. Ngoba lokho bani nesibiko ukusukela nje umuntu nathi uyacela kutawo awu. Haleluya. Wazalwa umntwana kaNkulunkulu lo themthelo. Haleluya. Utawubona ukuthi la awumathi deposit. La ngimana kaNkulunkulu. Haleluya. Bazalwane wasokuthi 2025 Mulungu wasathembisa ukuthi utabanjani. Utawuba nathi. Uthengele sibonile ngoba naseni-postmortem kuba khona izinakabo. Usinembala la sekhathi la uNkulunkulu unjani. Unathi. Ulo 2026 kwaba khona uNkulunkulu asibekela kona. Uthi angabe lo 2026 uthini yenkosi. Kwaba khona ke uNkulunkulu nakuvekela nakhona kulo 2026 uthi bhekani nabo kulo mnyaka wa 2026. Nani banda nabiyeke nabo. Haleluya. Lokutawende kulo 2026. Verse kulekile nje lamavesi lokufuna wafunde. Usambulo 3 verse 7 to 9. Incwadi yasambulo kunabafundi bazalwane bayathi laba lasibana malangana la apostoli uthi sikhule nje sikhule ngayo. Amen. Bayathi ukuthi sikhule nje ngayo. Labantu abazala babantu basukuma nje bathi don't get the verse, example 3 verse 20. Otra mpasa wana mwana verse 3. Paul sambo lele mlacha. Awuzala sophele mnanga. Pasa kukulomela duresa emhlabeni. Solo sikugunza sivamnanzi. Noma ngasukuma asembulo 3 verse 20. Over is for the babacha. Sasukuma senele. Yeah. Unnatural. Hallelujah. All the verse the joy. All the tempura. Mentre fugi. Hallelujah. Also from the chair. Psalm 3 verses 7 to 9. Now when I'm going to go to Manani, we move there on the let's have a flare People like Otto to you over the lady, you learn to check the sick. Come there, South Africa. Now I have made the Otto in South Africa. Who can do much of people well? We say, Yamaway, but they go to they come back to start with that. I will go down on Guru Shore. Combination and the Otto, who will not go to Shore. Amen. Hallelujah. Na mage wapa na kule mama loba pila na mage out. Awali please out basa. Na out basa na mtaka ambi te asa hivi jambo. Upa kitu hoje ni kitu. Amen. Wapa na hapo kwa dekisha kwa sababu kule kitu kule kada ana asa ni na bosu ke na antiwa remove. Vile ya hamba ya chose. Amen. Hallelujah. Na hapo Mungu wewe mamalisho na mla leo fuzili au fundishe. Upalana mchohana umvameli yeba kama saboni shefeli. Wacha malewe bahala chohane upalana lokubona ko upalana kama tamsafe la pasalani sauluna ni banda bemanje na Philadelphia. Ukula ni banda na Philadelphia. Awado naye lo ukulumela kwibanda ndani le apostoli. Sabi la palema ni banda na apostoli asopoze. Amen.
ingilosi ilipanda lakasongoza ukuthi nalivile liphuma kuye logcwele loliqiniso lonesikhiya saDavide lovula ungavali muntu avale ungavuli muntu uthi ngiyayazi imisebenzi yakho lalela la ngikuvulele umnyango uze namuye ude namuye uyawuvala ngikuvulele ini umnyango masalone la kulomnyaka lesiyakuwo sibheka ukuvulele njani avule iminyango amen uthi nakafunda check uthi umuntu emshayela munye leyobona kuvala loyo mnyango amen uthi la nginatikhiya ubani nginatikhiya iJesu Kristu masalone nondikiya bayaphi bazalwana bangcwele thelini uyakwakha amathuthi emhlaba akazange ilenike wafika wabona kunako letikhiya bethu yokuvula iminyango nekuvale iminyango wathi amathuthi emhlaba wakhulana ngonyama yemvelo kaJuda walikuvula lithuna walibona kufa haleluya Muleka walilungelo lokunika nokungakuniki sikhiya sokuvula iminyango haleluya uthi ngikunika sikhiya yaDavida haleluya nawunama bazalwane lezaba le nathi ngiyayazi lemsebenzi yakho uzabela bazalwane nokubona ukuthi usitalale lemsebenzi yakho abe umsebenzi njani lemihle haleluya lemasoleki namanweni bazalwane ube umfana lonjani longasoleki ube mbane lonjani longasoleki ulimsejobe lensebhebhele enkuzi bakunemvotsa amen amen Ngathi kwesaba lekubi kubalekela haleluya kuneni kukhulunywa ngajobeni babanwele lebo kade umkhaza hayi uthi wena uze uthole lesikhiya phela lokusenza bakho kahle manje kahle nangoku amen kumele asufere kahle kumele akho bazalwane verse 10 niyala othi la limanfuze chela mabona kana ku 3 verse 10 na kuche lethani konke kwelishumi endlini yezebo uze utawuba nekudla endlini yakho singabaza ukuthi aseningike nawo ngaloko itawubona ukuthi ngiyeke ngivulele amafasitela asesulwini ukuphumula ngiyithulele ibusiso letinyenti nize nehluleke nekuthola indzawo letigcina uthi nankulunkulu ngamalaphi nangabe uletha nje kweshumi kuye nkulunkulu umulinge yabo yabona abantu abaningi abazazi kuyo bajankulunkulu wethu la uthi ungilinge uthi ngingeke yini ngivule lifasitelo nasezulwini ngithulule ibusiso amen sibusiso bazalwane sibani singakithi ngokuthi sinesena njani asikhoyo umlinga nkulunkulu ukuthi sente nomfanele haleluya usenkulunkulu kanjani abawuvula emafasitela elizulu asibuke bese kanjani uyasibusisa wala wafunza livesi chela usenkulunkulu esikhona kanjani utakheli ezulwini uMamuko 14 verse 2 utakheli ezulwini abe akuba emhlabathini uthi kube umuntu lolungile
uvulekile losabesaba uNkulunkulu. Haleluya. Asaswini akagobothe akuba emhlabeni uthi kude umuntu nolungile noma semunye nje. Haleluya. Noma semunye nje ebadeni asogothe losaba uNkulunkulu. Haleluya. Othi Josefa nakase ehabheni kwamvela lokuvela kodwa abasokuba kunina engqondweni yakhe ukuthi phela mina ngesaba lo ngeke kwenzeke lokho sizama ukuthi njani ngiyamesaba kulo. Haleluya. Paulo thamani enothini ya 1 Corinthians chapter 16 verse 9 uthi Paula lithuba lokusebenza njani livulelele kodwa abantu bela njani bayavimba ukuthi ngingakhohlwa kodwa kusebenza. Emathuba avulele nje bese bakwalela njani lwavalanga lamathuba osekane njani angakuvulele wena uthi la make kunale lesisho lesisi emandumbela kanjani emathunduluwa angeke avuke ngokuthi imfene seyawafika nawe uNkulunkulu nje bazana kanjani uNkulunkulu nakabe uNkulunkulu afika uvele inyama uNkulunkulu kanjani leyo nyama utawuvula angeke bakhona ukuthi betawuvala leyo nyama. Amen. La kulenzaba la lesizana lezileche nabasakusambu namabhala amabandla onke namsebe Johani ngenena abesho kumlola kona ngoku wena phela iphuza la lungisa na. Amen. Asegcineni lwendlela leletha akephe lo shwa moya emabadeni. Ngoba uNkulunkulu bazalwane esikholako uyakhuluma emabadeni. Nalamuhla uNkulunkulu kanjani uyakhuluma uNkulunkulu ukuthi asiqiniseke kahle phambi kwakhe. Amen. Kuze yena atokubona ukuthi asivulele umnyango. Amen. Haleluya. Wethu bamele ukuthi sime kahle phambi kwaNkulunkulu bese sithola imimangaliso phambi kwaNkulunkulu yenteka uvulele iminyango. Haleluya. Bangwele angithi nje ngiloko uNkulunkulu lasithi ngokwalamuhla asikhulumisane ngabo ukuthi nomnyaka wa 2026 iminyaka ovuleka komnyango wethu Apostolic Faith Church kaZombothe. Inkosi ayinibusise. Lo mlayeto olethelwe yi-Apostolic Faith Church Zombothe Media.